batata na bamama na tangu yai beto commencer kubanda kilikule ya beto ya lusambuli ya suka yai ya jeudi 9 décembre 2021 na kombi ya tata na ya mwana na ya pivi ya longo. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Amen. On a écouté la cantique 216 à qui toi dit. Kusambila nzabi za beto na mazulu ya kama tondo beto kuvuta tabitsa yange fumu samu tingime kutala mbote ti na suka yai ngebo kila beto kuyonzama na kilongo yange sana na kuwange matondo yange kudutila samu tinzambi na pipa yai mekuluta ngeme kusala dimango na kata beto samu timutonto ya beto beso banzila mingi na kufa beto miani mekununga ve maboka ngeme kusimba beto nzambi imevumbula beto matondo ina beto zolati na kilikula ya nzambi ngimoshi kubaka kifuli atete na nyosi na kiduta awa baka control na yao nzambi matondo samu tingile nzambi makelika bwana alfa bwana omega na kutukunu yai na kumba Yesu Kristo. Amen. Amen. Na ina dibunga kaka nzambi motindo beto mekuyonzama Yesu mekuyamba beto imeni ni motindo David mtakati muke na kiesi na tangu ina muke kuleka na injo ya tata nzambi nina nzile ya mabu yai beto zola kuyamba beto dibungu Yesu Kristo lingome ya nzambi bote na biso bote lisusu kabika beto nyoso kwiza na kiyenge ya fumu ngizulu si ya mbote na bakomiso ya beto nyoso ngizulu ya mbote na baklutu ya beto ya paroisse ngizulu ya mbote na baina nyoso kena kuwa beto kuna na bwale ya nzenza ngizulu ya mbote na babiselo ya nzambi ngizulu ya mbote na komisio animation ya kurale pe na ya kilombo bika Yesu Kristo yali kufulisa beno na lulendo na biso yonso tokoloba to ya biso bika tata nzambe na kuyimbila na kutala pangi na kile pempele yange pesa ni mote na faso ya COVID-19 za Yesu hallelujah.
Vanda beto kita kupesa kisika na mama Lucy samo na kupesa na beto kibuku ya nzambi ya ngonda yayi ya Desembre. Mambo ya nzambi ya ngonda yayi ya kele na Yesaya kitabu ya ifwa kibuku ya Sambanu. Kadibeto kukutulu mwana tuvelo mwana wa bakala luyalu nakala wa mabebo mandi unadikwa nguvu wangitukulu Luengisi, nzali ya ngolo, seli ya mvu, fumwa yenge, naluputu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Na manini betu kina kuilomba na mama Emily na kwa sababu takata na Lusambulu beto ke kusambila matondo nzambi ya moyo ngena mekupesa jaka beto suka ya bonso mkayulu matondo na ngehina ngebe kupsila jaka beto wana suka yai na kuisa kutambula jaka ngolo ya malumalu ni mambo ya ngehina beto masiku jimba ina beto masiku watata nzambi beto mekuvwanda imeni ikampega longo kuza kuzonza na katikati na beto kisiele ina nipenge mkusola na suka yana kusansumuna beto mambo yange yoka bikoba yandi dika lulendo ya mambo ya nzambi kubatika na mkumbi ya Yesu fumi ya beto na mpulisi ya beto. Amen. Amen. Bika beto yonso kutelama me avant na kukota na kuimba nzimbi ya beto mekuzabati kilumbi ya jeudi yake kilumina beto ke na kusali na kukota na kati na jeûne et prière ina na suka yai beto zo na kufungula jeûne et prière beto ya kilumbi ya jeudi 9 décembre 2021 na kumbi ya tata na ya mwana na ya mpeve ya longo. Amen. Amen. Cantique yimbila 41 strophe zone 4 strophe zone Samwa bibi la wena walule no haule Matondo beto kuvanda beto kubaka ba Biblia ya beto beto kufungula na kati na mukanda ya Isaïe chapitre 40 verset 25 jusqu'au verset 31. Isaïe 40 25 à 31. Ina texte ya beto ina guide biblique loko pesa na beto e bika beto kutanga yao na nkombo ya Yesu Kristo ina defumu na mvulusi ya beto. À qui me comparez-vous
pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Et il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes, oui, chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Batata na mama beto kile kaka na kati na itu ya jambo ya beto ina kena kuzonzela motindu yali. Ce Dieu qui a été, qui est et qui vient. Jambe oyo ajalaka mpe ajali mpe oyo akoya. Zambi ina vandaka ina kele mpe ina kekwiza. Oui, yakele into ya jambo ya beto batata na mama. Motindu beto mekutanga texte yali. Alors nakutala mbote yakele kaka suite adi ndandanu na texte ina beto katanga depuis na lundi, na mardi, na mercredi et boubuya ya jeudi kaka même texte ina nzambe mepesa na beto ya pamba ve ina yalikenda kwa insister samuti yani mekutana ti ya makilika jambo ikele Prophète Isaïe kena kuzonza na kulakisa lulendo ya nzambi na nzila na babisalu ya yandi yina nzambe kusala yani nzambe kuyirika yabona dizulu bazetoile yabona ngonda yabona tangu yabona bayinti yabona ba fleuve ya nene to ya fioti ba mer yavana ba mbisi ya maza yavana ba mbisi ya bruse e ba mamutu na motindo ni nzambi mekuyirika ni na Ezayi kena kulakisa lulendo ya tata nzambi yani mekuzuzati yake leve atana nzambi ya kaka na toto awa ina mesala babima yayi ata motive na kakati na babizambi ya inza yayi na babiteki mikaka ni nzambi ya beto mekusala yao samu tieni kile nzambi ya lulendo nzambi ya lulendo baba na Israeli yina bamekwenda kuna na Babilone na kinanga aloba commencer ku copier Babylonien façon ya bau na kusambila façon ya bau na kusala samu tikuna bavali kusambila babiteki e bau sibabi kukota na kati ya dosi yayi samu na kusambila biteki et c'est pourquoi mukande ya beto texte ya beto ina beto kutanga na verset 25 yake na kuzonza motindu yayi. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Nanani benoke na kunikisa munu pour que mufwana na yandi. À qui me comparez-vous? Et c'est pourquoi Nzambi kena kuyufula bana Israël par rapport à Njatuli ya Baou. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Merci de me kusama fioti comparaison na Nzambi na Satana. Nzambi ya beto yani kena kupesa moyo ya bamvula na mvula na bamiela nyonso. Mais Satana yani kena kukosa babantu na kati ya boloki ya yandi. Il est pour la mort éternelle. Yani samuti bamiela nyonso kufwa. Nzambi ya beto yani kena protection éternelle. Elle va vous protéger beto. Mais Satana, kaka ma protection ya fioti, ya luvunu.
ya luvunu. Nzambi ya beto kele nzambi ya lulendo. Mais lulendo ya Satana kaka mwa fioti. Kaka mwa fioti. Mwa batangu fioti. Mais ya beto, en tout cas c'est toute la vie. Toute la vie. Et nzambi ya beto kena ku délivrer baina bakena kati ya boloko ya Satana. Baina bakena boloko na mamamu chika mutinu. Yani kena ku délivrer baou, na ku libérer baou. Mais Satana to babiteki bakena ku koti ba bota kati ya boloko. Ils emprisonnent tous les captifs. Nzambi ya beto kele nzambi ya makerika, nzambi ya kukia. Mais Satana na ba demo ya yandi bake banzambi ya luvunu, banzambi ya luvunu et banzambi ya ténèbres. Voilà, il a quelle moi comparaison pour que ngezaba qui savent le nzambi ya beto, pour que ngezaba aussi qui savent le Satana. Et c'est pourquoi Satana na nzambi na kutura ba kusika bosi asiki mpia. Oui, comment maintenant pour comprendre qui peuple Israël qui a accordé plus de considération na yina nzambi meku sala yina yena kufwa par rapport na nzambi ya yandi yina mikatolo yandi vraiment na kati ya boloko kuna na ngibiti kifani ni yai yina moi babe kwa na kati na désert. Alors Moïse mekuzame bokla Moïse kukwenda na monga ya Sinai na kubaka bamisiku awa na manima. Bana Israël bame kuvingila. Oh Moïse mekufwa. Alors Aaron tadi la beto kiteki ya vodor. Ba commence kusambila kiteki yayi kusambila vodor. Batata na mama bana Israël bame kuzimbana. Wa façon nzambi mekatula ba kuna na boloko na ngibiti. Wa façon nzambi meku yusabawu na kati ya maza ya ndene. La mer rouge s'est fondue en deux. Et va me commencer kutambula ba nyonso ba me traverser ba me kutala motinu nzambi me kufwa ba pharaon na égyptien na armée ya nyonso ba me kuzimba na yao ba me kuzimba le nzambi ba me kotala kati ya kusambila ba biteki. Oui, à cause na ba mambo motinu motindo ina beto kena kupabwa na yao beto si motindo ba saleli na kutune mongongo na Yesu Kristo na nzambi samu ti. Alors na bunu beto kutambula guérison, beto kutambula délivrance na bunu beto mekutambula kisalu umakwela. Et si beto metala ti vraiment durer na meko batro, alors mingi beto kikotaka na kukwenda na sika na ba charlatan. Même beto bakwa Kristo na sika ya banganga na sika ya ba magicien. Pour que ma pesa beto babiteki ya iti. Alors basinga na loketo basekorse na kutula yawu peut-être na dijulu ya porte yange samuti. Alors ba demo kuizave ba kanari tula yawu na isi ya fulu samuti ba manguna yekisosa yekitambula yawu batata na ba mama. Nyonso ni kaka ni luvunu kaka luvunu ya Satana. Oui, mingi bakena kunjima yawu batata na ba mama baya kaka bakena kukota na kati ya danse de protection na kutia beto na danse aussi bakena kubokela yawu ejengi ya kaka ni kebe ya kaka ni ejoto. Alors ejoto yayi ina beto fadiki kwenda ba jeune kukwenda ba fakosa bwala baina na mbala kuna. Alors nous a dit non, en tout cas yakina danse mosi singele kukota yawo on même singele kusala accident, même singele kusala inki ngana kufa asiki mpia. Alors kilumu mosi beto yonso beto kukota beto aussi metala ti vraiment yakile mama ya kirika beto sa autocontrol protection beto ba jeune mingi kuzaka na vacances beto kukota na kati ya donsina. Et na donsina bakisala inki bakena kukanga ba meso abeno bakena kutula pipili na meso abeno bakena kukotisa babima vraiment ya kilikili na kati ya nge. Alors yina betu kukota kilimu mosi yina musala kama gafe na injo
tata me kubula mu na vrai suka sama besoin de petit même si pas que kubula nge même si pas tout la game mbeli même si pas que tout la game en tout cas flèche ou du Congo nge na utala passe asiki mbia alors nous na tina mu oh mais papa mais tu perds ton temps na tina mu tu perds ton temps mu quoi on passe un coup bavé il y a une option mu kuba chicote vraiment chicote. Alors, nous commençons à crier d'abord. Il y a un golo. Idioto! Même vous vous sentir, pas si commencez à nous dire, Idioto! Ah, des bons amis, si kaba. Oh, kakani mambo ya luvulu, mambo ya luvulu. Ya makelika di bunda nzambi. Ya satana mambo ya bote ke vandaka ve. En tout cas kani luvulu leke vunaka mingi mambo kota na kati na nzira yina ngemu kwa Kristo ile ngena kuwa munu na suka yali ile kuna na bwana ya nzenza ataba pasi leke bwana yau vingila lulendo ya tata nzambi vingila luzoli ya nzambi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que vous l'avez déçu, que vous l'avez découragé devant ma tentation, devant ma souffrance, devant Balimbevo, ou ma attaque, motina motindo. Mais Nzambi abeto, Yesu Kristo, mekununga satana, yani mekununga yandi, yani mekununga. Et c'est pourquoi, il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Yamakelika batata na bamama. Bazataki yai. Ina vitu bwana yao. Yake motindo maza ya tia baki na kutula yao na dizulu ya bilele. Maza ya tia ina na kuyoka bilele asiki. Yeah. Même si souffrance est en guerre, le diable ne pourra pas triompher. Nge kuvona kana kana vingudulu, vibidila, Yesu yange, Nzambi yange, ina kuwaka, balu sambubu ya beto, ni yandi ke vuki sange, ni yandi ke nyaki sange, ni yandi ke pesange, ina yandi ke na yawo, satu, samuti, yandi, na ko pesa beto, kima yimbi, asiki, mpia, oui, ba souffrance, ndima yawo. Ndima yao samuti Nzambi yani ke tunga kizingu ya nge na kati bampasi yina na kati ya pasa yina bapasi kele ya bakelika mais mambo ya mbote kila kuvingila nge bapasi na c'est comme une école kati kimimi ya beto isu ketala si ya makelika beto kila na kuzura yani bapasi ke bwana yao yake usi yina yake na kuaider na kuexhorter pande ya kaka ina yake buta aussi na nzira yina dibunda Nzambi Yesu mekununga satana na maneno apasi noso ina yale mekutala betu mekutala ti na dikulusi ina ba mekufo Yesu satana yani mekuyalalala emza ti yani mekufo imeni ya imeni betu mekuati après 3 jours le Seigneur est ressuscité yani me kufuluka na bafwa alors Nzambi mekupesa na yani ya makelika kisika ya nene kuna na mazulu na kuzuza nge na munuti bapasi nikile bwana yao mambo vile supporter sambila lomba mambo ya mbote kila kukuza na manima motingo kifani ya Yesu ina betu mekubaka awa. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ina yina betike zuzati eyana butu eyana moyi nakobanga elokote eyana butu eyana moyi nakobanga elokote wajali bosunge nangai nakobanga elokote ya wajali bosunge nangai nakobanga eyana butu eyana moyi nakobanga elokote eyana butu eyana moyi nakobanga elokote ya wajali bosunge nangai ngevona pela bomba yakwiza na pipa yakwiza zamona tangu ngena kuvana bomba asiki oui Nzambi tena kuzonza na beto na kati ya ba verset ya bitu mekutanga ti ngei na kele mwana ya munu
Mutu ne zuta kana isalili. Ko vana boma ve. Vana boma ve. Munzambi ange mukera pour se fatiguer ve. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Baba en tout cas pour se fatiguer. Même si vous oubliez quelque chose ta force, tu finiras par être fatigué. Mais Nzambi abeto, na kuvona fatigué. Asiki mpia yamakirika. Babiteki kena inwa mena kuzonza asiki mpia. Bakena bamakulu mena kutambula asiki mpia. Bakena meso mena kutala asiki mpia. Bakena maboko na kusimba asiki mpia. Nzambi abeto yani kinzambi kila makutu na kuwa. Yani kima na maboko sana na kusimba ngena munu. Yani na kujiata na yuza muvimba na kuvisite babane ya yanji. Yani kina meso na kutala beto nyonso pour dire que kangama na Yesu Kristo. Kangama na Yesu Kristo. Zonza faso yayi. Nzambe na ngai. Nani akokani na yo? Ata mokote. Nazaya yo. Eloko ya yo. Kaka ya yo. Bika Nzambi kusanza beto na kuzabati. Yani kinzambi ya beto ebeto kibabana ya yandi. Voilà la boma ve, voilà décourager ve, mais zabati Yesu ikere. Yesu ikere. Yali kusamuna mambo yayi na kumba Yesu Kristo. Amen. Amen. Yoso kutelama ngezola vwanda ngezola kutelama ngetelama en tout cas mais ya tetete betoke na ku réciter verset ya beto et na kukwata na kati na nzembe hymne. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quelle division des temps, la force de Jésus-Christ, oh, nous faisons nous entendre, la défense à notre Christ, qui connaît nos défaillances, oh, je peux te faire le jour, yeah.
Yamakelika pangia munu betu kena kumonte mongo ya 90 jours ya wana betu awana mayangi awana Kongo kuna na bwana ya Nzenza inabeleka kuwa beto Yesu mekutana mbote tibetu kumonte mongo yayi ya 90 jours nina ina tangu mekulunga ina mutu na mutu ke kulakisa na mfumu ya yandi bapasi ya yandi ngezo la fukama ngefukama ngezo la vwanda ngevwanda ngezo la telama ngetelama bika na tangu yali nge kusambila na yinsi yatima tangu na munu kisio la nzambi mukenda kunangula njinga na siku ya fumu ya beto nzambe na bolingo nzambe na kimia nzambe na boboto nzambe oyo alekiba nzambe nyoso o tojongsi matone para yokolo na biso pote ya pamba te nzambe yokoti biso na manenga oyo ya 90 jours pote kuna waliko zela moko na biso nzambi na kupesa eyano na makambo oyo esiliko kangaye na kati na bomo na ye o fumu ya beto ngeme ku changer ve samuti tu es le même hier aujourd'hui et éternellement nge salaka bimangu na metekilaka beto nzambi mais bimangu ina mekumanisa ve lulendo ya nzambi mekumanisa ve bubu yayi ngeke na kusala et dans l'avenir ngeke na kusala et c'est pourquoi Seigneur ngeke na kezabaka ba mambo ya beto ngeke na kezabaka beto na bakumbu ya beto na makande ya beto nzambi ngeme kuzaba wapi kisika ina pangi ya mungu mekusuka ngeme kuzaba wapi kisika ina jikana ya mekusuka tata nzambi et c'est pourquoi beto nyoso motindo le psalmiste kena kuzonza ti mukena kunangula misho ya munu na bizuli ya bamongo wabike katuka lusadusi ya munu we lusadusi katuka na sika tata nzambi ina meku yidika toto na bizulu ya makelika nzambi ningeke pesa na beto lusadusi ya mbote et c'est pourquoi Yesu Kristo ngebe kutaba dossier ya beto mosi na mosi Yesu bankaka mambo ya bimbevu bankaka bazesheke na kizungu ya babu bankaka nzambi ba projet quel ku marché ve Seigneur projet ya makwela projet ya kutunga projet ya voyage bankaka Seigneur mutatu mekukanga maboko ya babu na bashene sabuti Yesu bali na ve na ku évoluer na commerce ya babu o fuma luleni fumi ya zola na kata makanda ba mambo mutina mutimu Seigneur baba mutina mutindu o Yesu Kristo bika ngefungula ngekatula beto na kati ya kinanga ya satana na kati ya boloko ya satana samuti nzambi beno na jaka ve o Yesu tala beto kiadi tala beto kiadi nzambi mutingi talaka kiadi na bara isaleli ngemezuza consoler mon peuple nzambi ngeku consoler beto Seigneur na kupesa beto ba mvutu samuti kizinga beto mekubeba matono fuma mlengo matono samuti ngeke na kuwa beto e beto kena kiminu na kivuvuti beto ketambula selon volonté ya nge nyonso na beto mekus nukulomba na kati ya makilika
ina kati ya kiminu samutingekele nzambi ina ngeme kudutila banzambi nyonso vwana alfa vwana omega na kizuika beto na kumbu ya tata na ya mwana na ya piva longo. Amen. Amen. Dibumbi ya nzambi beto commencer foti na kumbaniza kutukuni ya beto ya kilumbu ya jeudi na kitasuka bika tibeto kufutuka mbote na kiyenge ya mfumu yani kubumba beto nyonso na makande ya beto samuti ni yani beku bokila beto awa yina beto nyonso kutelama beto ke na kuyibila samu na kumanisa Zabi utu sabumuna Tuka botono Utuloka utukuka Utulukisa Utuloka utukuka Utulukisa Utuloka utukuka Utulukisa. beto ke kusambila matondo na ngefu mwela beto me kumanisa nge butuka na beto nge kwena beto nge bumba beto na kumba Yesu Kristo nge yefo mweto Yenzamieto ufweni mutambula nkebo yenzitusu yelunendo kalingeye wasemabe byonsono muja luzolo lwaku yakala yebyasemwa. amen. Amen. Bika bitu tamula misakuni ya Tanzania bika lemvo ya nzambi tata beto na mazulu kiyenge ya piga longo na zola Yesu Kristo ya kwena beto nyonso esalisa beto nyonso na kumbu ya Yesu Kristo bika bino futuka na kiyenge ya fumu dibunga nzambi. Amen. Amen. Nzambi yeye